abantu bari kurya umunyu mu rwego rwo hejuru. Ni matumizi ya chumvi kwa hali ya juu. Ubu biragoye. Ni hatari sana. Ahantu hari umunyu uteye ingorane ni hane. Chumvi inashambulia sehemu nne. Umunyu uteye ingorane mu mpyiko. Chumvi inashambulia figo. Umunyu uteye ingorane ku mutima. Chumvi inashambulia moyo. Umunyu uteye ingorane umwijima. Chumvi inashambulia ini. Umunyu uteye ingorane imitsi. Chumvi inashambulia mishipa. Kandi abantu na hivyo watu bamwe bawurya bawutetse, wengine wanakula baada ya kupika, abandi bamuminjira kujya kurya ari mubisi, wengine wananyunyizia juu ya chakula. Abantu benshi cyane umunyu baguye nabi. Watu wengi sana chumvi ni hatarisha sana. Avuze ngo laisser augmenter le risque de souffrance et d'hypertension. Akaba rero umunyu uteye ingorane mu muvuduko w'ikirenga w'amaraso. Chumvi inasababisha shinikizo la damu la juu. Bikaba byabikwiye ko abantu bawugabanya. Watu wanatakiwa kupunguza chumvi.